萨利嘎嘎马布隆平安。阿尼尼阿拉拉亚，o sa ayawai a katerehai nuna falohai a mihsaan. Nanay mapalamat no kawas ko pulong no paro no roma no mita. Nanay o itse no mita ko sua no kawas. Nanay mangalaf unikata nagtag o falo cho ita amitier to kawas. 姐妹弟兄平安，今天是家庭礼拜。我们一同来敬拜上帝，愿主赐福我们的家庭，愿上帝的话语成为我们的力量，在新的一年当中，让我们有更坚定的信仰。Malatsay kita ami sa osi to suano kawas tini fang在做烂，一定以ulit shua pulo tulu atsepang sakatsay tangasa lima atusir，以ulit shua pulo tulu atsepang sakatsay tangasa lima atusir。今天所要读的经文在诗篇93篇第1节到第5节。有不列努放在做烂，有法罗海明明爱阿塞秀，一定你以自在巴德杜沙所杜鲁布瑞了个自在阿弗列，自在巴德杜沙所杜鲁布瑞了个自在阿弗列。Ano o katalangai tataakai阿塞秀，一定你katalangai katatelekan，siwa suot palu pulo ila ku zai a fle。Katalangai katatelekan，siwa suot palu pulo ila ku zai a fle。I olit siwa pulo tulu a zefang saka zai tangasa lima a tusiet。Anu a fle to numita pamata handa mineng sa osien numako。Sua sa itini fang在做到。Umikuan nai ko tapang，kara riko han ningda ko kasenengan。Kala sa teles han no tapang ko icer. Sa tanete ko sera a tumireng caai ka nyangi. Tapangau, naiti yaho a tumireng ko pikuan no miso. Naiti yaho a irato kiso. Tapangau, harengheng ko talulungay a alo. Mistor ko cerdas a midetuh.Isa takaraway a kakarayan ko tapang a mikuan. Mapakar ningda ko harenghangay a cerdas, maluwit ningda ko milulisay a riyat. Tapangaw, umitaotsay ko rikas iso, o pangsalay ko luma iso a tahatlaot saan. Liawan ako a sanukaping ami sa osi. 现代中文译本诗篇93篇第1节到第5节这样说：上主掌权，他以威严为衣；上主以能力为腰带，大地坚立，不能动摇。上主啊，你的宝座自古坚立，从亘古你就存在。上主啊，深渊发出声音，洪流冲击怒吼。上主在高天统治，压倒了洪水的吼叫，胜过了海洋的浪涛。上主啊，你的法则永恒，你的殿宇神圣，世事无穷。以上。O tatapangan, o patusukan no layapan numita anini a tataya. O tatlamaan nai ku sakwan atau icer a tapang a kawas. O tatlamaan nai.O sakwan atau icer a tapang a kawas， 全能的主上帝，这是我们今天要一同领受的主题。Unani sa osian numita a suanu fang在做到 anini a tatayai， obi bahmek tunika tatlamaan no sakwan atau icer no tapang a kawas。我们今天所读的经文是在颂赞上帝的权柄跟上帝的大能。Suasay tini sakasepat a tusir. Pakaluwil ko kawas to ko harenghangay a cerdas atau malutisay a real. Ta itini sakatsay a tusir suasa isakwan atau itsunu kawas i. Tanutag ko sera a tumireng caay kang yangi saan ko suano na tusaay a tusir。在今天的经文中，第4节说。上帝胜过了洪水的吼叫和海洋的浪涛。在第1节只是说，上帝在掌权中，大地坚立不动摇。萨利嘎嘎马布隆，
anu sungiraan numita ami harateng to nini atlemak i mahapinang numita ucai kafiro no icer atau fana no tamtau ami kuan ami lui kun ni atlemak nikau rira mama firo ko icer no kawas an ku tiril itini放在这里对于我们人来说刚刚所讲到的胜过洪水胜过浪涛让大地屹立不摇这都是人的知识跟人的能力没有办法做到的事情，但是上帝的大能却能够做到。Urasaga suasa ko mitilitlay to orits at tamlaw o hongdi ko gawas saan jingra tatamaan ko sakwan ningra。所以在诗篇的作者，他就在其中就说，上帝是君王，他有至高的权柄。那来把你都拿算了放在这里。Upipahamak tu ni katalamaan no sakwan atau ichen no kawas i. Umi pa icerai to pitier no mita. Amangalog wing katanugtag o follow so ita amitier to kawas. 盼望从这一段经文里面，能够再一次鼓励我们有更坚定的信心，在信仰上，在信靠上帝的生活上。Sagat sa uharatengan no mita sarikaka. Pahapinan ko na suan no放在这里。o mikuanai ku kawas to polong no karsaan。首先，我们要思考的，在圣经里面告诉我们，上帝掌管世界万有。o mikuanai ku kawas to polong no karsaan ku tiris dini放在这里。o mitengirai to suan no kawas ko harenghengrai a jelas atau mi lutisai areal saan ku tiris dini放在这里。Umi hakalungai tu sakwan nu kawas ku pala-pala saan ku ya mitiritlai tu orits atang lao。诗篇的作者告诉我们，洪水和浪涛要听从上帝的命令，大地要顺服上帝的权柄。Urasaga pakani tu nasuan放在这里mahapinang no mita，polong no maamaan no nahkari ukawas ku mikuanai。Umitengirai tu suan kawas amit lemak ko polong no maamaan no nahkat. Ta haru kita o mimingai. Dalang caay atam tau i idini isakwan no kawas ko urip no mita。这段经文它要表明的是，世界在上帝的管辖之中，世界万物是按着上帝的命令在运行，就连我们渺小脆弱的人类，上帝也掌管了我们的生命。Ang maharateng no mita sarikaka itini imatay maruko atau luka at sulari iraku tilil to pakai ni ay ipi paterep ni yes to farios sanai a tilil。如果我们记得在马太、马可、路加三卷福音书里面，当中记载了耶稣平息风浪的事迹。sarikaka mapulong upatusukan no nini a tilil i。Umipatah kalay to ni katalamaan ni Yes Kristo utarachi sakwanai atapang jingda o paoripay atapang jingda。而这一段经文的记载是在见证，是在表明耶稣基督的尊荣跟耶稣基督的权柄，是要告诉我们耶稣基督是救主。Urasaga miruil ku kawas to jelas mi paterep Yes Kristo tu farios sanai atiril no fang carai atsulat i. Omi patah kalay tu ni katalamaan no icer atau sakwan no kawas mateng ami paorip tu tamtao apalias nai masama nai akatalawan atlemak ami parihatai tu orip no tamtao。所以这一段经文，或者是刚刚所提到耶稣平息风浪的故事，有关耶稣平息风浪，有关上帝胜过洪水的记载，其实都在表明上帝的全能，足以拯救人类脱离各样的恐惧，能够赐给人平安的生命。Sakatutlo itini sakatusa o haratengan no mita sarikaka o pitiran no mita ku kawas。所以第二点，我们要继续来思考，就是上帝是我们的依靠。o pitiran no mita ku kawas sarikaka。Tazwa talamaan nai ku icer atau sakwan no kawas. Pakaluik jingla to masama manai katalawan to manai atlemak. Mateng jinami paorip tanan o mimingai atam tau。你告里啦，
ilah caku sua dini fang zai sural tahla os kurikas ningda zai kanga ai amidipet zai kanga ai amidiyang haru ucetlas haru uriar haru upala-palai tengirai lulu ai tu sua ningda saan。虽然上帝有至高的全能，能够胜过各样的恐惧跟黑暗，能够拯救我们这些渺小的人类，但是圣经里面也提到，上帝的法则直到永远，是不能够挑战、不能够违背的。就连洪水，就连浪涛，大地都要听从上帝的命令。Urasaka sarika kama pulung hanan ita kutemak amir lulu tu suanu kawas ta mapaorip kita mapalias na imasa mamanay atati ihai atlimak chiri hatlai ku orip。所以从这段经文里面，同样也要告诉我们，我们也应当遵行上帝的命令、上帝的话语，让我们能够得救，让我们能够脱离各样的邪恶，让我们的生命有平安。Sungiraan ita ami sapalutur na suanu fang zai zulat sari kaka. Da zua tatamaan nai ku sakwan adu ichen nu kawas. Nika anu zai pitier ku tam lau tu kawas i, anu zai pitulu ku tam lau tu suanu tapang ama orip tinih kar i. Umama tefar itu man, umama tefar itini i katalawan asma ku orip numita。从这一段经文里面，我们要好好思考一个问题：虽然上帝有至高的全能，但如果人不信靠他，人不愿意遵行上帝的话语，人的生命也会陷入在黑暗跟恐惧之中。Una suanu fang zai zulat umi palalai tu falujuat numita sari kaka. Dengan masa rujuk ku falujuat ita amiti etu kawas tak mararir i saliput ningda ku urip numita。当sa itulas no orip, zai pilia singda amikapot ititaanan。这段经文要再一次提醒我们，唯有忠心的信靠上帝，才会让我们的一生都在上帝的看顾保守之中，直到生命的末了，上帝都时时与我们同在。Nanai tuna falohai ami saan, una suanu fang zai zulat miliau ami paijer tu falu zuat nomita。Mararir ami kabut ku kawas do miti erai i jingraan atang lau。盼望从这段经文里面，帮助我们在新的一年当中有更坚固的信仰。上帝时时与信靠他的人同在。米多伦吉达，我们一起来祷告。Sita itai wamaniam i kakarayan miliau kami ami pacakat tu kansya i kaayau nomeso。Dalam ikansya kami tu pihliput numiso urip nunyam i matalifai tu atcai amihsaan. Dazwa maritemoh nunyam ukatalawan ahlifong nikau rida mahliput numiso kurakat nunyam tinihkar atcai kacimaan kami anini ami talif tuna katalang amihsaan ami riba tu falohai amihsaan. Nane hanen numiso amihliput urip nunyam tu rumi ami tak pakatinaku kami tun katalamaan no mikumi no miso. Intini laluma no sakwan no miso i ciri harai kami ami si ayaw tu i kurai a orip. Mikansya kami wama。爱我们的主，我们谢谢你。迎接新的一年，我们再次回想过去一年当中，虽然有疫情遭遇各样的困境，但你与我们同在。我们将新的一年也交托给你。愿你也同样带领我们每一天的脚步，让我们坚定信心来信靠你，使我们在上帝你的全能当中满有平安。我们献上感谢。Pakani taraman nay angang anutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen.